Shakespeare i Cervantes i da je to zadužen, taj datum kao za dan knjige. Zapravo to je noć knjige, dan noći knjige bi se to nekako nazvalo. I nekako tu neka simbolika postoji, znači da moraš biti genijalan kao Shakespeare, da biš uopće se odluči napisati, ali to moraš uzeti sa literjačama, i to zapravo vole literjačama, pogotovo kad miš izraznik u zbirku, pa li kažeš ovo i tako. Uglavnom, to je to. I sad, Mirjana, ajmo dalje mi. Evo jedna malo ozbiljnija. Ti i ja. Tebi. Nasmij se. Zanesi. Nek ti zasjaje oči. Zavrtimo se oko svijeta. I nije suludo ni nestvarno. Nek nas srce nosi. Ja. Zaklopim oči kad kažem da te volim, jer možda bi čarolija nestala u budnoj stvarnosti što ne zna sačuvati radost. Ja sam se sad u stvari sjetila da imam pjesmu kao odgovor na ono pitanje od malo prije. Ajde, super. Jedno pitanje, poslije još. Prije ili poslije? Čitaj za nas. Hoću ja sve sama. Svojom mukom izgovoriti, svojom radošću procvrkutati, svojim suzama oplakati. Bilo bih da mogu Marija Jurić-Zagorka, Vesna Parun, Desanka Maksimović. Bilo bih da mogu Tinu Ujević, Dragutin Tadjanović i Pablo Neruda, Sergej Jesenjin. I ne samo to. Skakala bih po slikama svih impresionista od Manea do Monea i Renoira. Pjevala bih. Kako bih pjevala na glazbu Mozarta sve do Beatlesa i Queena. Svašta bih mogla zamisliti. Samo par riječi napisati da mi se život preokrene. Mogla bih se naglavce u Australiju strovaliti, u Kinu se prevrnuti, opet izmisliti Istanbul. Kad bih mogla, sve bih. Ponovo bih otkrila otkriveno, osušila zaliveno, zavoljela nevoljeno, da već nije, ali jest. Tako da ja nisam sve to što bih htjela biti, nego sam ja, tako ja jesam. Pripadam tu gdje pripadam i dalje se do besvijesti nadam, volim i još tako nesavršena trajem. Irene, kada si ti napisala prvu pjesmu? Kada si prvu pjesmu napisala? Sigurno još u osnovnoj školi, ali... I gdje si bila do sada? Do sada sam imala drugih poslova, ali i sad nemam vremena, ali ponekad, u trenutku kad mi dođe, napišem. A to je sad kako mi piše? Da, dobijem inspiraciju. Evo jedna malo ozbiljnija sad. Što ostaje? Kad jednom umremo mi, raspršit će se ovo zemaljski sni. Što će ostati? Ostati će trag na ulicama grada, ostaće riječ koja draga, ostaće samo nešto i kod samo neko, možda i neznanog nama. Kad odu ljudi nam dragi, izbrisat će se svi naši tragovi. Ostaće kamen na koji smo sjeli, možda nekad i stihove spleli, kojima smo poruku poslati htjeli. Kraj još ne slutimo niti, a može biti tanji od niti. Tko zna ko ćemo se onda sviti i tko će se na nas sjetiti. Dolaze novi ljudi, nastavljaju slična djela, oblače naša odjela, mijenjaju sve, ali ne i naše sne, koji smo cijeli život skupljali sve. U zadnje vrijeme smo svjedoci da se puno govori o nasilju nad ženama, o nasilju u obitelji. A ja znam da problema je uvijek bilo i će biti. Ali zato se trebamo znati nekako i ponašati i oprostiti i se boriti protiv nasilja, normalno.
Pa ću ja vam sada, samo znam i sam zapamtila, jedanput se uvijek govorilo da se na ženu ne smije dignuti ruku. I su nastali tako i da se držat toga, ali u životu bude svega i svašta, pa ću vam ja pročitat svoju pjesmu ki se zove Kamičići. Zamahom ruke ugasija je zvizde, zrušija moste i dimboko ranija njeno tilo i dušu. Pak je ona drugim putom šla, a on se je pole dimboko lamenta. Sada znaju oba da su mogli maknat kamičiće, čas su im se na putu našli. Ni rabilo nič, kune se držat Mojsijeve konvencije. Tako ja ću vam se predstaviti sa jednom grčaškom cakavicom, a da biste bolje razumjeli pjesmu ću vam objasniti o čemu se radi. To je jedna crkvica u sred gradišća, ona je sva od grote zidana, iz klesane grote, a između njih se nekad u davnini zabijalo cveki, u stvari ti cveki to su bili zavjeti. Kad se od majke Bojže iskalo neka milost, pogotovo za neke bolesti, pogotovo za ženske bolesti kad nisu mogle zanositi dijete i tako dalje. I sad ću vam ispričati jednu priču. U stvari to je jedna po meni najljepša crkvica u Gračišću, pa sad posveti jednu pjesmu. Trdi kamik. Trdi kamik profumani, od plominske buri sazbar dani, još ti njeni zidići, sveki rakamani. Gracaška je hranala vremenu, kad se od majke Bojzi na placu misa prosi. Zaveti su njove u drogo zobijali, duša njoj jeva limbine i vaj upava visine. Najljepša je kad miki tiki, golubi i kosiriki, nad lijeto njeni kroviki. Onda za najljepšom crkvicom moj život diše, na njenem kamiku sve to pise. Život je milova, nikad ni, to znamo mi si. Duša njoj zracila ljubavi i dobrote, njena molitva, zadnji zdah Krista, našega grada, na putu i nade. Majka Božja na placu je kurajcu veku, sve veći jaci i hrana prava va vremenu kad se pati. Je to u novoj zbirci ili nije? Ja, to je pjesma u novoj zbirci, ja. To je najnovija pjesma. Ok, sad, Nada, koliko mi imamo još pravo tu biti, mislim? To ste nešto hvala, ajde mora, dojmo knjige. Govor tijela, gledam publike, ne znam, da smo dosadili, nismo, da smo sad migrovat ja. Još ovako, sad još jednu pjesmu, šta ćemo mi još na džipa, da oni sviraju, to bude gotovo, ili da oni sviraju, pa nam još na džipa, da ono bude gotovo, kako bi to je? Neka završimo s pjesmom. Da završimo s pjesmom, ja isto mislim da završimo. Onda, da mi možda idemo još na, naši sad još jedan pjesmom i još na džipa, onda mi završite sa dvije pjesme. Da bi napravili to kraj. Tri pjesme. Evo, ja se sad nadovezujem na moje pitanje, pa je odgovor od Davorke. Jer postoji dan kad nisam napisao nijednu pjesmu, tako se zove pjesma. Dan kad nisam napisao nijednu pjesmu. Lijepo je pisati jer pisanje je dar, ali pisanje nije nužno. Mada priznat ću vam, dan i bez pjesme u sebi nose nešto tužno. Ima jedan dan koji se ugasi bez pjesme, a da nije bilo tuge. Projedao ga s kćeri i nakon šetnje duge na prsima mi zaspe. A ja slušajući kako diše, osjetio da se negdje moja pjesma sama piše.